Kengken ay tuang antosan Juma. Gusti Tiang. Gusti Tiang. Nak kengken yuk. Nak kengken tadi konyol belum kene nak kengken. Di tiang wonten nak ngepung. Yang ada nak mari koso dia. Ada nak mari koso. Inge dia. Ini ning. Dia bos haji nak nunduk permerajang. Mumusin doren penganggone muslim ke bang rago malumu. Mu pasang gue nang aji mu. Inge mu namu. Yuk. Kene mau melos nih. Hah? Dia nanti ada nak mari koso ditukade. Bijak? Ditukade. Nete mekatne uli semangan ne maro teko. Inge Gusti. Inge di tiang wonten nak ngubar au nak mani-mani Gusti. Nih, kayak gini. Di tiang Benar melaksanakan kok ketu kapin kau kudanya itu. Men semangan awak ketukade. Nang tekarang waktu nak. Ada nak diwa yang kecari yang ngarik. Pokoknya kanti jak di desang yang suryo melibatkan ya mulai nunyi ditukade. Jangan padang ni cuma ke manusia ketukade nunya ditukade. Sinelah ya nak kena. Wah, ni jelmon luk nyelap ngalik jai ni ni. Cok sang ni. Ditukade di jone. Iko bedlot di. Bedlot. Nggih. Rei. Ini ada lemau teko. Ayo. Oh, bikin jerwane nggih. Kira kalian nanti tiang. Oh, kentet. Mirip kadenji sing lah kadang jelemo nene bangko cai. Nake gen tening ne. Ya bonang ji. Nak paniki kan Ji. Men? Jak dulu liane Ji. Lu Sarang tiga Gusti, sarang tiga. Nang siap? Inge. Kan napi mataken. Baseng wau kan Riki dijak ngau klewang. Aman ngawak-ngawak dan bentar di tiang matun napi-napi. jelemo. Lu aja ke dulu ya nak. Banyar jinatat nak. Garang jelemo nene jaya sakti nak. Bangko cai. Nak ken sing bahanya ini. Ampunang Gusti.
Ampun nang ngamuk. Nang dak koling ya nak kengken nih. Pangsen ganti liwat perang ken aja na yun yung. Yun na patut matur ken aja ni ngin mari kosa yang sejelem mo to jadi dulu. Alon-alon. Ngin matur na ngalen ni. Sane merokoso dia. Bener. Ida dua gong putra bagus bego dia. Sane cat poput niki sane nulungan tiang dia. Ampun pirang Gusti. Di tiang runtang talar Gusti ngamuk. Sayu wakti sane mari koso dua gong istri. Pengkalih di tiang kuantai ida dua gong putra bagus bego. Yat mone puniki sane mapi tulung kentan iko Gusti. Nang dungan patangan nih banyi kengken nih. Mare mau petel nih tadi Gusti nang jeruk. desa ngamuk tiang gerjah. Di tiang mapi tulang. Tulung. Adeng, raos ngulang-ulang maka tulang. Jadi nawagang jangan kisir. Ampurayang minabipun cahau atur ringan parilaksananipun. Tuyakyanipun. Ninten simpang kadi atur punika yana wau ring tukade pirade di dana ketulung-tulung. Awan sagrehe di yang sarang ketiga nyanjat ngandumade yukti sampun gebek punika keparikoso guys sangkaning paswe canja sang yang bang presiden dari yang mapi tulung wonten rikala pacang wonten budal malih ajrih doaning sane marikoso dereng canten ngemasen kerja awan di yang sang ketiga ngiring mriki mungkin doaning sampun rahajang rahuring kunyan juga yang pacaran sama kami. Makin duman jero mangkon. Itu nak we. Mangkin duman jero sampunan sapunika. Kan gak jerone patut ning idih belih kapin. Iya ngidih belih kapin jerone ampe mau. Jadian kok tiang tuwa bas mesekanan ti anak tiange dulungin jerone. Jane tiang lantas bedih kapin jerone nang negara. Sama pun kemarin Men yang dados yang berakhir jerone uli dijo dados Ai iki. Nawang di tiang jero. Jam saking to yakin nomere di tiang mriki. Tiang mawit saking bintang tamu. saja uli bintang danu Yakin. yen saja uli bintang danu dia nak lah nyamo di bintang danu. Sira semesta duwene mriko. Wala ya lacuran subo maluan dia mati kapin dia. Sira Sawang itu si ngurah hoka. kuning di tiang pisakan di tiangnya dani rumah di tiangnya ruang dani ini. Sekewatan dani di waktu sampun sedo. Alor terus di tiang harus sampun sedo. Sami sampun kandan awarahum Almarhum. Men. Dani wedan putra sawiji putra dani ini memperselengan dani di murah putra. Sane wedan ngiring di tiang di putra dani. Ini dong pianak nih beliau kon ini. Dong boy ya pianak tadi sing dawang. Inten dani Gusti Ngurah Ogo sane meduwe ogone. Ngene tadi pun menguasai kaksa kok ngiring jening nih. tinggi Sari Yang Panjinawang apa mawinan beno ngakuin ya pianak. ini Mapan Ki Gusti Ngurah Ogo aden ya nih. banget. Kawang ki mirip Ki Gusti Rai Penyam. Ah, Beno pengangon somah to. mriki merapian. Apa iya? Aduh. Hati cek Thomas beda kan ane Jik dong susah. Nang mai Bro. Dok kayak Gusti Ayu merapian mriki ikian enten Jumah punika. Sangkan sing tawang yang merabian main. Nggih. Man yakin nak dua sejolan yang juga sejo. Ikian kadon mau buwi. Ye. Nggih. Yang apa merek sangat pegang sari tadi sudah mau beli nak kenging tuh. Yang maling bebek. betul kari Aduh, salah. Gue, kayak gitu. Boleh kemudo. keliwahan yang hitam Berat nih sing kena pandiang ingat. mundur suwe kandan merabian kandan masih molak
Wah, mau ni anu gini ya. Man, komang udah pada. Anten lu burung. Dere kok gugui pun. Iki. Segera. Kalih wonten malih kampunnya. Cek. Apa ngodang itu? Kalian wonten alit mana? Didiang wonten anda tas si Ayu pisan kan. Ini penyeruan. Diana. Bajang lu. Hah? Bajang. Bajang sekan. Yuk, pacaran yuk. Ayo. Pacaran. Didiang. Pas marah, mau ajak ke merantan ya mandu yang Oh, kentan, ini Bang Yang Didiang. Yang bubuh ada kamu bubuh. Sedap beli ada dos, sedap. Saya layar bahasa. Oh, layar, yang kedua main. Jangan kuan penyebut kasih di kuarakan. Oh, ini. Mau yo ajak mau. Nggih. Yang Nah. Pisang-pisang ke ngawak-ngawak kan. Ning. Ben jadoro sang aji jak ngideh peleh yo aji kapen cening tutuk. Ini sampun lintang bengayang dan sanang malih pun kepanjangan. Yan tuh nih. Aku mawinan aji kingang. Jauh biasa tepuk ten jelemone nak ketu ajing lah kenak. Tu kenyam cening itu, tu liau tu ajen cening tu bakat ingat ngaji. Dia masih makasiab nih. Yang sikit lak kakang cumuh ni masih bimo. Ning deh. Nih cening liwat teh mai cara roset dunian ya aji sing nu biang sing nu nak mulo nyelap boleh main jo ketemu kape naji. Sapuniki sapeningal dane nak kelingsir dados iriker yang bintang danu geginan di tiang serahina gumanti wantah memancing sak-sak puniki langgan keras pamukul jiwa minat sampun sangkaning titah puniki di tiang je nemenin ngelintang kantos meriki memancing karone ini wastu kecunuk ada sawu sarang Aden jenenge ya irires sayurires. Sang cening tak ada ini. Nang uyong tulingan ko. Ning. Yen prate lantas sadona nawang nuk jenenge kanthi main kemo rumasak Kang Haji sing lamah. Pas adosan memen jeneng nu hidup ini aji ngangon soma. Yen prate adona ngep mirip ngelah memen jeneng tongos. Nah yen dah didik aji jekenal. Lan jadi ini bareng Jumat di Kundo Negara. Apa ya ada lantu pegaran bareng. Ken jeneng iki inian dia muing pakaian dulu ini kebawasan dulu ini patut pisan wonten tepangan mangkin ijen demun ditang kalah bos mangne boleh mewilangan sarangipun para kanune gangsal miwahipun apel doning sasakipun nangan ditang rahmut pangan mangkin dang longe man Danmel mata. Kayu nak kelingsir tiang sing benicana ngumaro desa kemamai pangjak nyek kone dini man paman kengken lantas hitungane Suwe Driki. yan maklo kengken Nipel. Ken. Buku tabung di tiang kudiang dia nih. Udang lah buku tabungan. nenam Nih. aku do misine besek-besek tuh Ih, ampun mau tarik bis nyonya. bukunya kan panca den Sap yang. man Nih, kengken nih. Nggih yang ngiring. nah pangke itu maro yo nya Nah itu si pengerah. Buka pengerau saji nih. Nak bina sih buka perkenahan dia ngadi. Tapi tuin yang dini nak ngurah masih ngelahan. Saya ngurah lakar kamu mulai ke bintang danu. Aji sing ngelah. Biang masih ne patut ojok sing ada. Nah sedang mau saja nyak ketuluk ini. Dan jadi ini bareng-bareng aja dia. ini sakewangan sapuniki duan itu yang sarang makwe dados banget jadi nyungkan Nah, kemudian terus yang Kurang lunas. Jeneng lah umah dini tuh. iya maju Oh, Nih
Bon, ini wak urusan tuh jengkel. Ini boyo cara nak jenis. Nak disamat-samat. Ada yang kerimet ini. Ji, Apa, Ji, apa? yang Milo Ji. Wih, di kemana Gusti? Cak persis karo Datuk Maringe. Ya si Timur Baya. Ya, apa? Cenang apel tuh. Yang Nak cengiring alu dini, nak nik bener kan ngajang malu. Sekarang aja sih. Wih, boring ngoyong dicucak bengkong pisan. Jeledu. Ada, oh. Paman cek setatong ulo-ulo tiang jejak. Aman setatang ulo yang ke aku. jangan ah. Ya. Tadi tejang mau belingin. Terus. Menawi ke balik ke bintang lesu pisan. Nemakin ngiring ngajak ngiring. Wonten wenten yen parisolah para kandu ini pun kang saringyan apel kali wau sampun yen punika anggen selring kayen mengah duka ares kegaduhnipun mata sapunika. Tensanan nika pacang basa. Dap. Hei, yang Iwo. yang Ngono sih. Sen. Talngen-ken. Siap. Rauh Joko Dewo mangkin mriki kel ngeleboken. Ban rumaso teken lengane mangkin sampun gede. Rumaso mangkin iduo supur uyon. Hah? Yang main kada wong lijol-jol yang kebunun ingkang kalau ngaleh wong kebenang di jalanan tebo yang Bodawang. tan makin Ulian madok nadone lakar. Bo madok senopati. yang gitu kena yang dipun yang wanti-wanti ning lawa tugal di wario bara pet idewo nyen ngisi gumi ngateng wan idewo yang mesian ngajak wo yang mesian Tanwentan awak tanwentan mana hati tiang. Duk tiang iwang rien ke sampun eling ngono awak. Sampun eling no. Niki Ki Kordewo gumanti dan pacang mepekayun ngelebokin si Kian Wo. Siang Tanwentan Gusti sampun ponakang dicokor-cokor bakat jantusing. Man kayun Kordewo nang udiang dumen raup mriki. Cek matur becek jangan kang becek. wow yang kang ide guna wow
yang kenganten. Ngarsa yang gunung. Oh. Bakat sing ben wong entaneng gunung. Wolakar luas jani kemu kalah serang lu kembar. Kadung wo meragateng semayo teken kanten wone ditu. Yolas bang yang kuno, yang dot kena bajang, begitu yang di tukade yang mesiat kadan wo, begitu yojok para pakso yojok ada nak melanin wo, di cengah yang wo diolas wo bang yang kuno wo diolas. Dagingin kayu. Lakar ngudiang cokori dewo, ngeroh rabi ngangen gunung. Tulis tangane gelarang, gunan ragone magyang. Tan wenten utama wong kenika kadang kenten nang raosan Yakti ne rungkau karyone ambil sing dadi ngale somah nganggo guna tulis limone anggo tanda dos men wong mudem lajang liya udah ada pengliang hah udah ada pengliang tulis limo ge janggo pangdokan di Metundung ulipurin yaji aja ya cangket wang makin sepun api yang sepok saking Kordewo. Jadi nih syarat Kordewo ngerasa. Syaratan kadang mainnya kudunya benar nama yang guna. Kadang yang pipes yang abo pipes jadi nage pes. Sampun Riki nyam. Nyanan anyut jinahannya. Naur dulu. Silo jago kekenane guna. Ayu Rires. Ayu Rires pamanjaya sakti. Iya Ayu Rires. Ponakan wodo. Sing nang luar bedap. Ayu Rires ponakan wo, diang ponakan wo sing cocok wo. Aduh semeton mangat yang malih atap nih makin dados iki. Napi Cokor Dewo ngasangipun Ayu Rires. Jelemotan wenten nang ditelonipun nen. Yaninar gamayang wo kekengken. Kadi bantengan yang wo ipun nugodel. Alar Cokor Dewo kantun rasa godel yang manah-manahin wo. Mapikayon lantas rago pajang merabotang anggo waluyo angin metekap. Cina pajang nyemah ngerang tan uning ring ida itu pundokang blakaro sagat jak pundokang dalam cepuring bantan kentan. Engken menjadi wo. Makin ini yang picang pemargi na becik. Mana presido kayu nido na memargi puniki. Caro wentan. Engken wo. Melajah Cokor Dewo dumun nganten. Napi karyone tan peguru ke bawah utama apa kedek cina. Dan wentan kursus nganten. Ada sekolah nganten. Sejaban ning wo ning ring niko sekolah pepelajaran singit. Dijadel. Yang karyo tanpa guru. Tan becik ke bawah sering jaga teh. Mencak karena kepatut ngajak rarah guru. Metatruke. Napi malih pacang mempujangkepan. Dan raris. Pacang wenten baos guru. Napi keluninging sejabung angin kau. Pacang sesanoe. Men dijo yang belajar. Hari ini yang wo, hari ini wo. Dijo pun iki kinten genah melajah niki. Aduh. Apa di ngaji? Ya? Apa di ngaji? Ciplak-ciplak dan dengar sudah. Nah, napi nih kak? Bujangnya kon. Hah? Masa tadi nak ngajak meme? Titiang sampun pasti keuning. Ipun Kordewo sani pinih alit tuh. Tukaden Cengen yang kene. Nanti mi, nanti. Sinten sapuniki ciro nyena dosang tanah dosang wantah Kordewo melingih ring puri. Wanten keni antuk Cokor Dewo ngemargiang atur titiang niku dong kenten. Nggih. Serak lumari ini Kordewo maktul masak. Napi jo arto daging arto berano jek kacau. Gelau. Nggih. Makin kaden sapuniki ngereroh banyak. Nggih. Yenten kantongnya medaging. Napi kelangin mang banyak kenyak ipun pak ikun. Saja wo. Kalau kini nyak yang nuteng raswo ben bidan kalau bayang man ngajak ibu yang
Bang yang kuno nah. Nah, Lengis wo di pelangkir ngane-ngane hamil. Aku udah pacang rara disampuni apal. Sata rara rabi. no, lelimo gen. Elah, Ngone yang kedo yang kepuri lu no nah. Ingat ngona. Arisa. Maka jujur dua donek cing. Yen kemulan kae dojo kemu ke Wardio Puro lakar ngukang Wardio Puro nih pula suli jumat pragat ban kae ne nyemak waduh apa sik dani yen sing si do wok Wardio Puro nih lak ki dewek lak Tiosan pisan Gusti Ayu sane mangkin penganggene tios kelintang jegek pisan sane mangkin Gusti Ayu menawi teh kelintang seneng pisan sane mangkin nggih Bi Tiang sing sanang Bibi sangat bakal ngaju muku dan tiang jele melah tiang nyen ora bakal orang ngelah masih tua huku dan bibi inggih patut Gusti Ayu mangkin dumun men kengkel ini siwale patran rakan Gusti Ayu punika sampun mangda nenten di tiang kebawas ngelam papet nak di tiang ician mang nane ngatur Gusti Ayu sampun Subo Bi Subo bakat baca tiang surat nih beli ngurah sakiwalo ikan lebih Jak pragat ini kan kene benah bah. Jak ngaduk sata enggak nang di tiang nak ngiring yang dane Gusti Ayu beli udah mai Gula di jejang. Ye beli udia ngale gula Kopi. terus semangan kadang sebagai anak kopi Kopi semangan jelek sando. jelek kengke Awas yang nawang teori ngai kopi ya. man kengke nang pangnya luang pangnya jalan kopi kengke nang Masa kita ngaduk ang kopi? Sesayi oren. Kengke. Dan kita ngaduk ang kopi. Sino ogen kene ngaduk ang. nak mulo gitu nang ngaduk ang kopi kengke cara beli ya Rubah cara. aman kengke pangnya jalan Sino nengel. Cangkiran kene ngaduk ang. oh gitu Jan. oh jalan yang gitu nak jadi kalau jumun yang dia nang beli kopi ke tiang ngaduk pang jalan Kenana? terus ayo di tiang pamit bos-bos pasang ngarian parakan duene ledangin sakewalo dah mekelon habina ini malih di bos malih di tiang tangkir beri kamu suah Nget yang tan mekelo. sesukat adanya beli ngurah dini ada hanya bakal ajak setato bakal metimbang wirasa sakewalo dadis bilang semua